Menin kasngi kasengwi pipi kalayo ban pelong da kacing yalang pensyai pajba ha kacnong pom syutia. Hakani kasngi lawan hiado MP u Dr. Ricky Eje Singkon uba man pha thaba bat kui de kinongkit kam jong kasing. Hakani kasngi u Dr. Ricky Eje Singkon ula a ke jingkren da ka boong banga ngadai u sakri jong pi bat ma pi pinlong ki kenrat ki jonga. Bat ula ong syusyu ru ba kacing mi jong ka wi pipi ka dei halor kacing bom la Shah Shuh ban yo i kacing long jingman hapok ka Jaitbynriew ka jongi. Pilihan kita berat saudara. Pilihan kita berat. Kita ibet Yunus banlong uta unong nikmat jompi banlong uta syakri jompi owan yen banyasat ban trei dan nongem kabakut kabahok kenapa kita berat kenentoy. Katakan kita kamram kejongi kumkinong kita ki non nikmat dan kita ki syakri kita mau pilih pak belajar. Dekumta agar ke MP election Shah penuh melawan mudah bahado samposan naga cispa jomki nong tebot ke kerjaan yang lebih kalian sodong kadal kolong mijoong namar pa ngom ke parti ibu kecing saya hoble pada habis di papa ke bangi lembah kecing persen ke joni ban pensyai ban pensoto Shah papa banong papa kabor ke jong pite waktu tak dor yang ke jong kabor ke jong pi kabor jong pi kabor pi naga benta kalawai kalasiski kabor ke jong pi kamdai kan naga benta siski mereka dai naga benta papai ya kalawai kalasiski jong ki kor ki jong pi padai nama terkadang orang pi kisah tadi konsumsi kerja di kemerdekaan Game shall be habis jet ekonomi mat. Jangan nak BBC. Game shall be kita sponsor bau ekonomi mat terki. Naga seng di kita slow kita not banjeng banjeta jaga ribat kerja keleban kerana kimat isu yang born jom kerja sendiri. Isu kebangin semua keren. Padai nak jindon jongi kak haru ke sarkaru kahapan mo kamla bantu lek dolpo kahapan ai kijuba badai habat ai kijuba de hanta bini sesuatu kom kajat kene kom kajala plan ayu ke sarkar kale jangi haru kini sudipo de ngim next mo ngin pau cika putai kai kata sensar kata kabakat kom kanong rumben katakan sensor kena kalau kau bagi tak menurut pada ini bangin yo yang ulakam ban sensor yang district council lagalong hapok kasih district council lagalong Jaitbynriew ngira terang ngira menurut namar paling ngimak Shah Shuh konflik yang keting long jengban agar dikami juga ijongi ngidon kam pada ini yang keting kersan kejoki ngira mikin nikomni Shakhmat penong ngimi banyalam ban Leila do pajba parong MP. Oh, kena. Mo ada people ai ke kesan showing point. Baik next camp. Kom ke Jaitbynriew ke bumta najong. Pajba juga dikasih janji ulang pajba undesyo kadang bi. Reu pajba ubasta. Padahal jika MP election people sisa kata. Ai pakai MBC election tu. Anak pun scam Shuh. Panangnya Shakhmat longkap bolong jagat baca ngite hanglo hau plak baik bah ini ada nak kenti mentaru manget sempat tapi kemana kita kerja ini kumpulan parti kelam dapat snow shawai Shah mulai ya kita kenti tominya ya lengkap pakai ke parti pan penting nak ya kan lawai kalau sisi jompi ikut kita kecil kan yai beteng dari ai bagi penyok haki kau dikti ke jeni kalawai kabasngan kalawai kawan kecingkremen kalawai kawan ni jika roy kakiu nak berpakaian saya sih saya sih ni saya tak tahu